Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, Ngin wan ramangi hakerdob ying jongpi. Khasi Student Union, Southwest Khasi Hills Strength, Hakar Pratik Urusau Arachar Posau, Karaki Yakasni Persha, the Uranium, Nick Anti-Uranium Day, Hagaling Khylliap Basausnam, Jimmy E. Spility Lingdot Langren, Dagbate Eki Poster, Bati Banner, Hayo Mokerwan, Kumkadang, Ban Pen Pau Gajing Persha, Yagajing Tumu Jang Sorkar, Banyoti, Yu Uranium, Banyu Buramru, Yakajing Ale Baklam Pendam, Tat Haduk Kesni Gajingyap, Jimmy E. Spility Lingdot Langren. Kuman Jupen Mau Hang Ne, Bay Mi E. Spility Lingdot Langren, Lede Inong Lam Kamat, Ban Ningkong E, Hakajing Akun, Ban Persha, Yakajing Ti, Yumar Po Kendo, Uranium, Nadu Kasnam, Kakandais Ba Prapo Terter, Tat Hado, Bina Klatno, Nakanikas Lapertai. Hakapol baka Uranium Corporation of India Limited, Klaterwa, Digi Poklur, Ban Aiwa Yaka Kendo, Hagashnong, Domyasian, Imi E. Spility, Ilakren Yagini Kinten, Dagabaong, Kapisa Kamla Bantit, Yakajing Light Lut Jonga, Bat Kumjuru, House Nam Kakandais Ba Kandai Po, Hadin Bakasorka, Glapinmi, Yaka Pre-Military Order, Ban Shimdu, Yaka Kendo, Mi E. Spility, Ilapha Yakajing Tok, Shumindirang Badu Kari India, Dagapen Pau, Yakini Kinten, Kan Kambha, Ban Shak Raikli, Bani Kabadu no, She and She Kakendo. Hakaniga Jo Usni, Kaki SU Senkamiru, Klate, Dagibana, Hakendailat. Ailad.